U Matici Srpskoj ovih dana imali ste jedno predavanje o nematerijalnoj baštini Srba iz Krajine. Matica Srpska je najbolje mesto za jedno takvo predavanje. Matica Srpska koju su osnovali srpski trgovci u Pešti 1826. godine, gde je među 7 osnivača bio jedan iz Dalmacije, Jovan Demetrović, a u drugom krugu osnivača gde je bilo 13 ljudi iz Temišvara, Budima iz Novog Sada, Gerasim Zelić, arhimandrit manastira Krka kod Knina, također je učestvovao u tome. Dakle, spona za ovu temu postojala je i postoji zanavek. Dakle, nematerijalna kulturna baština Srba, Dinaraca, Krajišnika jeste vitalna tema koja govori o stalnoj potrebi osvetljavanja toga fenomena. Naime, danas veliki broj Srba, Dinaraca, Krajišnika kroz ratnu poharu, izbeglištvo i tako dalje. Živi u Vojvodini, najvećim delom. I neguje to. Mada su Hrvati to zaštitili kao svoju nematerijalnu kulturnu baštinu, ne navodići iz koje kulture to stiže. Da, to je jedan problem ne samo balkanskog prostora, već i šire. UNESCO je usvojio te elemente nematerijalne kulturne baštine kao hrvatsku baštinu. Otuda je obaveza naših institucija da iste te elemente kao što su bećarac, ojkača, nijemo kolo, nominuju UNESCO za listu ugroženih i reprezentativnih vrednosti. Prema tome, možemo govoriti da ova baština jeste esencija samog naroda, jer je nemoguće zamisliti postojanje jednog naroda bez nematerijalne kulturne baštine. Znači, i Ivo Andrić je još govorio da seobe razgolićuju čoveka do najsitnijih pojedinosti. I treba da se zna popu, pop, bobo, bob, kako kaže naš narod, ili tako? sad, znate li vi ko su Morlaci? Morlaci su, evo čekaj, to će reći Marko. Čekaj, u redu. Imamo Marka koji će nam tačno odgovoriti na ovo pitanje. Pa najkraće rečeno, Morlaci su Srbi iz Dalmacije. Jesi li ti Morlak? Da. Je li tako? To je naziv, stari naziv, je li tako? Da, tako Mletečka republika naziva Srbe u Dalmaciji. U istoriji taj naziv se menja, naravno, ali kao Morlaci se pojavljuju u vreme Venecije. Lepa priča, a pripremio se nam jednu pesmu ovim povodom. Da, to je iz moje nove knjige koja je izašla u Prometeju izdavačkoj kući iz Novog Sada. Reći ću pesmu Oluja. Kolonisti idu u novoj koloni, s Metohije tužno pećaršija zvoni. Nema glave da ih vodi, jer ne idu ka slobodi, već od crne bježe noći koja hoće da se rodi. Pod njima se ruše stari puti, nestaju ka vječnost u minuti. Gdje će stati da odmore dušu svoju, koju mač rasječe u posljednjem boju. Pa je nose na starim rukama, da Bog bdije nad njenim mukama. Ne bi li stigli gdje ih vjetar nosi, sa njima iz gore je vila, da Oluji sa pjesmom prkosi. Nenade, da bi o ovoj umetnosti svedočili kako valja, tu su i pevačke grupe koje najbolje, čini mi se, čuvaju tu baštinu. Pjevačka družina Svetlane Spajić je reprezentativna, ona neguje na vrhunski način ojkačku baštinu. Dovoljno je kazati da je ta grupa učestvovala u svetskim koncertnim dvoranama i da na najuzvišeniji način zapravo predočava ovu drevnu baštinu. To su čuvene ojkače, je li tako? Jeste, one će opevati zapravo Grohotalicu iz Kninske Krajine, što će, verujem, naježiti ruku nekima ovdje. Dakle, Grohotalica. Izvolite.